Bible sunga kan hu chu Farasi le Sadusi Paul kha Bible la simmi Christian an silo Jawa pachian chon be kautui kan pachian himo asina in pachian an bi ai an pachian biak tui kan thupi thon pe paroi kan vun sima sile an Christian nun khapur rit asi pachian biak laule moyen ti silo vun biak le nuam tinak tak tak an nei sila Chirunga Jesu Christ mathai bung le khatchang kul duan riat na ka tin som na ka tuai thilrit a phormi le zon zai atwar mi pol kan he na rau chol ha dam na kalau peding ti khan jiang mi phorrit an phor ti le ina hin pachian biak phorrit sian nen an rak phor rai thoina an tua pachian he na tha an cham rol an ul kha kha chak na ka umlo hiar hal na ka umlo mina dani an tua lo ding le frasian si amoi phone lo an na le hi mi zau tong dana tuinak tak tak thot nak nuam tinak tak tak an nei si lo an kha pachian vun biak khajianga chang ti si le phurrita chang jiang ruanga hi tu zani kan zau ding mi Bible sim mi Christian an silo pachian chon be ve kau tuang ve kan sim sile an min men Christian kan tike chu kan ma ve kan vun ben le chuna khan tu zana nang ta Farasi Paul din mun ve Bible sim mi Christian na silo sile jiang siding ti le na ranga Christian nun hi phurrit asiding harngai ngai siding ti mi te kha tu zana in kan the dinga run sim ka du asinan zonin kan ranga thupek Paul sun hi phurrit an si si lau ti kwat khat zon sung bunga sunga kan siar le chero tu zana Christian nun kan nun theina ding amai sabika Bible sin mi Christian kan si tul ti kha run sim ka du chitluna Bible sim mi Christian kan si lawa chun kan phur tun lau kale rei kan o thela jiang si ti le ta thim na ka Jesu Christ rak sim mi Farasi Paul thau thau rak kok na ka kan mu mi churom sorry mathai bung sari chang le nga na ka tu vun sin ching nia ti tin Farasi Paul kha kha khat arak ta thim tu vun an sini an leng lama chun tu ve asinan an ma ngai tu chu ching nia rol e abuai thak zat ding chen khanga ani ram pian e ve lo chumo ani chu tu sa e kha sa sai an si tu polin ram pi thol taket e la ani de the ve lo chwe ken kan ni tla Christian dik tak kan si lawa chun tu bun sin men Christian kan si len nya si ti le pachian thu akan tho the lo ding chule akhai tu bun sin men chu re sin the lo ding chu che sin thuan thu phua chiam an rak phua me tlang a ku tong mulbun tla ka ti ku tong mul kha moi ati abun ve na in are ana an chok thong sak thui khavekin Bible sim mi Christian kan si lawa sia chun Christian lem kan ti ke chati amin me ni Christian kan rak si panga si le tu chin chun Christian non in kanung thang ding ti khal sela tlang a ket u tong me mula bunok vek se are ana at honga lau thu mai ding rei kan o the lau ding